Pa snimio sam ja ljudima video, ko je bio pametan taj je sigurno iskoristio. Znači pre mjesec dana kada je SEC krenuo na kripto, kada se desio veliki pad berze, ja sam lepo ljudima snimio 2 videa kao što možete vidjeti. Evo, prvi je prilike za shopping, znak upitnika. Drugi video, pad cena jednako prilike za shopping. I naravno i tada su se meni na ova 2 videa javljali razni ljudi da mi pišu u komentarima, ma ide to još dole, još to ide dole. Jer uvijek postoje alevi ljudi kojima nikad nije dosta. Koliko god da im date popust, njima će to biti malo. A da pogledamo sada malo činjenice. Pogledajte ovo, znači vi ste tada Ethereum imali na $1626. Pogledajte poslije toga skok kako se desio na skoro $2000. Znači možete pogledati da je tada Ethereum tačno imao support na ovoj ovdje plavoj liniji. Pogledajte vi ovaj crveni candle. Znači tačno je takao ovdje plavu liniju i onda se desio skok cene. Ajdemo da pogledamo još neke coine. Pogledajte Matic, cena je pala tačno na $0,5, a pogledajte sada koliko je skočila cena. Cena je skočila na preko 84 centa. To vam je skok od skoro 70%, tačnije oko 68%. Znači mnogi su kukali i čekali neku nižu cenu Matica. Kukali su, čekali su $0,5. Pa eto, nedavno je pala cena na $0,5. Pa koliko je takvih ljudi iskoristilo tu priliku? Ko je tada iskoristio priliku? Sada je u plusu od 68%. Ajdemo dalje da vidimo kakva je situacija. Evo pogledajte Ripple, u posljednjih 24 časova skok preko 35%. Znači tada kada se desio pad cena na berzi, cena Ripple je pala na 41 cent. A pogledajte sada na daily chartu ovaj candle, pogledajte vi ovaj skok. Pogledajte vi skok Ripple u posljednjih 24 časova. Cena je otišla na preko 64 centa. To je skok od preko 50%. Inače, dodao bih da je i Ripple, kao što možete vidjeti, u tom padu berze našao support na plavoj liniji. Pogledajte Solanu. Tada kada se desio pad cena na berzi zbog napada SEC-a, cena Solane je bila ispod $13. A pogledajte današnji candle, pogledajte vi ovaj skok cene Solane. Cena je otišla na skoro $26. To je skok od preko 100%. Tako da ovo vam je još jedan primjer da kada se dese veliki padovi na berzi, upravo tada trebate da kupujete. Kada vam svi govore, jao, ovo je katastrofa, ovo ide još dole. Pametnjakovići se jave, pa oni znaju, ma još ovo ide dole. Jeste, ide dole, kako da ne. Tebi će neko Solanu da da za $3. Upravo tada vam je prilika da vi shoppingujete. Ja sam vam lepo snimio video, i to 2 videa. Ljudi, dešavaju se padovi na berzi, malo pronjuškajte. Imate dobre prilike za shopping. Sada ja ne znam šta ljudi očekuju. Očekuju još da im kažem konkretno, kupi taj coin, kupi tačno na toj ceni. Dovoljno je što dobiješ informaciju da je dobra prilika za shopping, pa treba zavrnuti rukave pa završicu posla i samo odraditi, a ne baš da ti se sve bukvalno crta. I to bi bilo sve u ovom videu.